Добрый день, меня зовут Инга. Мы находимся на торговой площадке моего предприятия «Стаду Платисвал». Своим покупателям мы предлагаем большой ассортимент привитых хвойных растений. Наш питомник был основан 8 лет назад, после того, как в мои руки попала книга господина Аудерса «Кониферс». И с этого дня началась моя любовь к хвойным, которая медленно перешла на моего мужа и сына. Так родился наш питомник. Хочу представить вам своего сына. Его зовут Сергей, и он занимается прививкой хвойных растений. Labdien, es jums varu nedaudz pastāstīt par... Šogad sāku potēt širmegls, tas ir pirmais gads, bet nu skatīšos vēl kā izdosies. Tīri tagad pašlaik ir eksperiments. Tālāk. Šīs ir 4 jaunas raganas lotes, ko mēs šogad atradām. Šis būs Pinus Silvestris SS1, nu kā mans vārds, uzvārds un pirmā raganas lota. Šeit būs egle, Piciabies SS4. Un tālāk mums ir Silvestris SS2. Tās arī raganas lotes, un SS6, tas ir tagad nesen kā atrasts. Nosaukumu vēl nav viņiem. Tā kā mēs pagaidām tikai liekam numurus. Kas mums vēl? Pinus Jeffrey Jupi. Tas tāds ar garām skujām, kas ļoti daudziem patīk. Skujas arī kaut kur aptuveni ap 20 centimetriem. Un metrs līdz 2 metri augstums aug krūmveidā. Tāds diezgan interesants ir. Tad vēl Pinus Strobus Grīntvists, arī ļoti iecienīts visiem ir. Gan zemie potējumi, gan augstie uz kāta ir 50 centimetrīgas tādas. Ar potēšanu nodarbojos jau 3. gadu. Sākumā tā kā mazumtirdzniecībā tīri pats priekš sevis. Un pieprasījums sāk augt, un līdz ar to apjoms arī jāpalielina. Un sortiments arī visu laiku mainās, un visu laiku kaut kas jauns ir, un tu sanāk tā, ka visu laiku gribi kaut ko jaunu. Un piedāvāt cilvēkiem un pašam priekš sevis, tas ir interesanti. Un vislabākais ir pavasarī, tad, kad viņi nāk jaunie dzinumi ārā, un kad esi, kā lai teikt, gandarīts par savu darbu. Здесь вы можете видеть нашу небольшую коллекцию хвойных культур. Всеми любимый Icebreaker, пихта. Так она выглядит в 15 лет. Здесь собраны многие сорта мелкоцветковой сосны, такие как Караку, Огонгойо, Азумагойо. Очень красивая горная сосна, сорт Milky Way. Она белая. Ну, можно видеть, она такого кремового цвета. Дальше всеми известный и всеми любимый, самый желтый весной, это Pinus Contorta Chief Joseph. Самый желтый, самый яркий представитель хвойных зимой. Чуть подаль красавец с длинной хвоей Pinus Jeffrey Jupi. Свою коллекцию мы постоянно пополняем, и сейчас у нас больше идет
на более маленькие и очень миниатюрные формы.